Yes, ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba Sportroom TV Rwanda, nizere ko aho muri hose mukomeje kuba mugubwa neza. Turaje ngo tuganire dusesengurire hamwe byaranze umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba yisasira ikipe y'igihugu ya Benin, ibitego byose 2-1. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinze iturutse inyuma ko yari yabanjwe igitego. Ese amahirwe y'u Rwanda yo gukomeza mu mikino nyafurika cyangwa se kuba yabona tike ya CAN 2025 arangana iki? Ese bihagaze bite ku ikipe y'igihugu ya Benin? Nibyo tugiye kuba tuganiraho rwose. Wowe ntiza amatwi untize umwanya wawe, ubundi tuganire tubyumve kimwe, twishimire n'intsinzi y'Amavubi muri aka kanya rwose, dore ko yaraje neza. Abanyarwanda bose muri rusange, waba uri uw'Ikampembe, uri Mashashi, uri uwa Rusizi, uri uwa Kigali, uri uwa Nyagatare, uri uwa Musanze, Rubavu, rwose nizere ko intsinzi yakugezeho. Nkuko muri kubona rero ku mashusho rwose, ibyo ni bimwe mu byaranze uyu umukino. Rero reka tuwusesengure rwose twirebera ibyaranze umukino, aho harimo n'ibitego cyangwa se icyo bita highlights za match, ni ibyaranze uyu umukino. Munyemerere rero mbanze nsuhuze inshuti z'akadasohoka zituye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti zacu zo muri Mozambique ndetse na Zambia, tubagiwe abo mu gihugu cya Kenya. Rwose ni bamwe mu bagaragaza ko badukurikira buri munsi, kandi sinibagirwe n'abanyarwanda mwese mutugaragariza ko mutwemera hano kuri Sportroom TV Rwanda. Rero niba waramaze gukanda subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane rwose, urakomeye. Gusa nawe utarakanda kuri iryo jambo subscribe, igihe ni iki ngiki ngo ukoreho rwose, ubundi tujye twibanira turi mu mikino. Twe ikivugo cyacu, twe twahisemo imikino, turi imparirwa mikino rwose. Ubundi numara gukanda iryo jambo subscribe, ujye kuri like, ukande kuri like rwose, twereke urukundo, twege ko wahageze wakunze n'ibyo dukora. Ubundi ujye muri comment section cyangwa se ahatangirwa ibitekerezo n'ubutumwa muri rusange, utubwire amazina yawe ndetse naho udukurikira uherereye, kugira ngo tujye tugusuza nawe 5 kwa 5 rwose. Ubikore rwose, wandike amazina yawe naho uherereye, ubundi ukomezeho n'igitekerezo cyawe, inyunganizi, icyifuzo cyangwa se ikibazo, byose turagusubiza live ako kanya hano kuri Sportroom TV Rwanda. Rero muri aka kanya munyemere tuganire kuri aya Amavubi yaje kuba abona amanota 3 rwose. Wari umukino wa 4 mu itsinda rya 4 bahereyemo mu gushakisha itike yo kwerekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika kizaba mu mwaka utaha 2025. Igikombe cya Afurika kizabera mu gihugu cya Maroc, ni mu majyaruguru ya Afurika. U Rwanda rero rwagiye gukina uyu mukino nyuma yo gutakaza umukino wabaye ku munsi wo kwa gatanu, rutsindwa n'ubundi n'iki gihugu cya Benin ibitego 3-0. Rwagiye gukina abantu benshi batarucira karutega, batarwifuriza cyangwa se babona nta mahirwe ahari yo kuba rwatsinda uyu umukino rwose, nyuma ya resultat yari yabonetse mu cyumweru gishize ku munsi wo ku wa gatanu. Rero munyemere duhere kuri 11 umutoza Frank Spitler yari yasohoye rwose, dore ko yari yagiye akora impinduka zimwe na zimwe muri rusange. Uyu mutoza rero yari yabanje abakinnyi benshi rwose mwiza, dore ko hari harimo Ntwari Fiacre, kuri kabiri hari Fitina Ombalenga, gatatu hari Imanishimwe Emmanuel Mangwene, Mutima Defase yari Mutsinzi Ange Jimmy ndetse na Clement Niyigena. Hagati mu kibuga hari Mugisha Bonheur Casemiro na Bizimana Djihad Djidro kapiteni. Ku ruhande rumwe hari George Yakwizera, urundi ruhande hari Mugisha Gilbert Barafinda. Rutahizamu yari Inshuti Innocent, mu gihe inyuma ya rutahizamu hari Samuel
Samuel Gelete. Impinduka rero umutoza Frank yari yakoze nk'uko bigaragara muri 11 bakinnye na Benin kuwa gatanu ushize, nuko kuri mu mutima defense uwo bita Manzi Thierry kubera ikibazo cy'imvune yari yagiye hanze rwose, ahereza umwanya Niyigena Clement wa APR Football Club. Ruhande rw'ibumoso kuri gatatu kuri match ishize hari Niyomugabo Claude kapiteni wa APR Football Club, gusa kuri uyu umugoroba hari hariho Imanishimwe Emmanuel aka Mangwende. Iyo ni impinduka ya kabiri umutoza Torsten Frank yari yakoze. Indi mpinduka nuko yafashe Muhire Kevin Luni wa Rayon Sport amushyira hanze rwose, amushyira ku gatebe, ubundi ku nimero 10 rwose aza kuba aterekaho Samuel Gerete, ubundi ikipe ayimanura gutyo ayishora imbere y'abanya Benin rwose. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yaje kubitangira isa nk'isatira rwose, gusa ntibyaje kuyihira rwose, amahirwe yayo ntago yabaye meza cyane mu gice cya mbere, dore ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda baje kuba bayitanga igitego rwose, aho ku munota wa 42 igice cya mbere ikipe y'igihugu ya Benin yaje gufungura amazamu. Ku munota wa 42 rwose igitego cyatsinzwe na Andreas Utonji ku makosa cyane akomeye yakozwe n'abadefenseri b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Igice cya mbere kiza kurangira rwose gutyo ari igitego kimwe cya Benin ku busa bw'u Rwanda. Abanyarwanda bahita bifata mu mutwe rwose, bifata ku mutwe hagati byanze bikunze, aya nayo aragiye, amanota arataka, turatakarije i Kigali, dore ko ari umukino waberaga hano kuri stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali. Igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe ku busa, abasore b'u Rwanda gusa ntibigeze bacika intege rwose. Igice cya kabiri bagarukanye imyuka iri hejuru, barataka bagerageza kwataka rwose, dore ko ikipe y'igihugu ya Benin yo yari igamije kuryama kuri iki gitego cyabo babonye hakiri kare, ariko byaza kubahira. Dego ku munota wa 70 uwo bita Mugisha Bonheur Casemiro aje kuzamukana baro hagati mu kibuga, ayipasa ku ruhande rw'ibumoso kwa Mangwende azamura akantu k'agapucinete k'agasantere keza rwose, gasanga aho inshuti Innocent yihagarare rwose adepuza nta kibazo. Ku munota wa 70 rero inshuti Innocent abafunguye amazamu ya Benin, bibaye igitego 1-1. Nkuko nabikubwiyaga rero u Rwanda rwari kwataka rwose rwivuye inyuma, mu gihe Benin yo yari iri kudefana nkuko ukomeje kubireba rwose ku mashusho. Ku munota wa 75 u Rwanda rwongera ruzamukana baro, aho uwo bita Mugisha Bonheur n'undi yabahaye pasi mu rubuga rw'amahina rwose ayihereza Bizimana Djihad kapiteni agiye gutera umupira rwose baramwitambika, bahita bamutura hasi mu rubuga rw'amahina rwose. Umusifuzi w'umunyamadagascar naye nta gutinzamo, abatanze penalty cyase asifuye ikosa rwose ryakorewe kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, babaye penalty rwose bahaye ikipe. Iyo penalty rero yaje guhabwa kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Bizimana Djihad Djidro, nawe aza kuba yitereka muri file rwose biryoshye neza. Penalty yateye muri première poto rwose, igitego cya kabiri cy'ikipe y'igihugu kiba kirinje. Ibyo hari ku munota wa 75 rwose, ikipe y'igihugu y'u Rwanda iba itsinze igitego cya kabiri rwose. Abanyarwanda bariruhutsa koma amashyi, abandi barishima cyane aho bari hose rwose. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero ikomeza kwihagararaho mu minota 15 yari isigaye, baza kongeraho indi minota 4 y'inyongera, nayo birangira u Rwanda rukomeje kwihagararaho. U Rwanda rero nyuma yo kubona ibyo bitego rwose rwagiye rukora impinduka rwose zigiye zitandukanye, aho mu gice cya kabiri kigitangira rwose uwo bita Ruboneka Jean Bosco wa APR Football Club yaje kubasimbura Kwizera Georgia, mu gihe mu Rwanda rwamaze kubona ibitego bibiri. Uwo bita Steve Rubanguka yaje guhita yinjira mu kibuga ku munota wa 83 asimbura kapiteni Bizimana Djihad Djidro, ubundi ku munota wa 90 n'iminota 5 y'inyongera rwose, dore ko bongejeho iminota 4 gusa buza kurengaho, baza gufata Mugisha Gilbert baramusora, bazana Niyomugabo
Claude Kanini nako ku munota wa 90 uwo bita Samuel Galete yahaye umwanya Muhire Kevin Rooney rwose nabo bakinnyi b'Abanyarwanda rwose babashe kugera mu kibuga aho bari guhangana ikipe y'igihugu ya Benin rwose kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri baza gutahukana intsinzi rero ibi irabonetse ku Rwanda byiyongera amahirwe cyase yongera amahirwe kuri aba basore cyase ku Banyarwanda muri rusange amahirwe yo kuba bazerekeza mu gihugu cya Maroc gukina imikino ya nyuma ya CAN cyase igikombe cya Afurika 2025 dore ko rero u Rwanda rwese ruzamuka ku manota rwose rwafite amanota agera kuri 2 mu mikino 3 umukino wa kane rero baje kubona amanota 3 yose imbumbe baza kuba babona bacyase bagira mu rusange amanota 5 kuri 12 mu gihe iyi Benin bakinagayo rwose yari ifite amanota yayo agera kuri 6 mu mikino 3 kuvuga ko asigayemo ikinyuranyo kinota rimwe mu gihe ama ekipe yombi asigaje imikino 2 ese birashoboka ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaba yakomeza rwose dore ko mu itsinda hazazamuka ekipe ebyiri za mbere muri rusange kugeza ubu rero itsinda riyobowe n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ifite amanota 7 dore ko umukino wabo na Libya waje kuba usubikwa mu gihe ikipe y'igihugu ya Benin ku mwanya wa kabiri na 6 kuri 12 u Rwanda tukagira 5 kuri 12 mu gihe Libya yo ifite 1 ku 9 umukino rero uzakurikiraho ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri iyi mikino gushaka itike y'igikombe cya Afurika izakira hano mu Rwanda n'undi kuri stade Amahoro yakire ikipe y'igihugu ya Libya rwose hari amubarabu bazaba bari i Kigali rwose ubundi u Rwanda rusoreze ku ikipe y'igihugu ya Nigeria rwose rujya hariya Lagos kuba rukina na Nigeria amahirwe rero ngo biteye bite u Rwanda rwasabwa iki ese Abanyarwanda twakwizera ko u Rwanda ruzajya mu gikombe cya Afurika icyo bisaba ni ikirere icyo bisaba nuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yazabasha gutsinda Libya hano rwose i Kigali tutitaye ku zindi rezita zaba zavuye ahandi ahubwo u Rwanda rugomba gutsinda ikipe y'igihugu ya Libya kufana kubona rwose bagomba kubona amanota 3 hano i Kigali icyo gihe u Rwanda ruzaba rugize amanota agera ku 8 kuri 15 ubundi rusigare rutegereje umukino uzaba ku itariki mu kwezi guta rwose mu kwezi kwa mbere n'u Rwanda ruzakina ikipe y'igihugu ya Nigeria umukino wa nyuma usoza mu itsinda rwose aho tuzaba tutegereje kumenya niba twabona inota 1 kuri Nigeria cyase tukabona 3 imbumbe nubwo bigoye ariko ibyo byose bizava mu mwanzuro rwose wa CAF aho umukino wa Nigeria na Libya waje kuba usubikwa rero Abanyarwanda amahirwe yandi akomeye bagirira muri uwo mukino wasubitswe nuko twazajya gukina ikipe y'igihugu ya Nigeria cyase ikipe y'igihugu ya Nigeria kuko ari izahita ikurikizaho Benin ikipe ya Nigeria iramutse igiye gukina itaramenya iby'umwanzuro w'uyu mukino yagenda igatanga ibyo ifite byose ikina na Benin ikaba yabasha kuyikuraho amanota 3 byaba bifashije rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gihe ikipe ya Nigeria betsinze ya Benin kuko Nigeria itigira amanota 10 Benin ikaguma ku manota agera kuri 6 mu gihe twatsinze Libya rero twahita tugira amanota 8 Benin twaba tuyisize rwose ubundi tukazajya guhura n'ikipe ya Nigeria tuyiri imbere rwose turi imbere ya Benin mu gihe Nigeria yo yabituri hejuru rwose ariko nta kabuza uko mu itsinda hazamuka ama ekipe 2 rero nyuma yo gutsinda uyu mukino abakinnyi bagaragaje ubyishimo bidasanzwe hariya muri stade rwose bishimira abafana babakomera amashyi abafana nabo barabishimira rwose dore ko intsinzi itaherukaga mu rw'imisozi igihumbi intsinzi nk'inoneho iturutse inyuma baba kubanje igitego
ugaturuka inyuma ukaba wabasha kubona ibitego bibiri. Umutoza Frank Spitler Torsten yatangaje byinshi rwose nyuma y'uyu mukino, aho yari kugaruka ku myitwarire y'abakinnyi be, agaruka ku buryo yize kuri uyu mukino cyangwa se yakoze etide ku makosa yari yakoze mu mukino rwose yakinnye ku munsi wo kuwa gatanu. Rwose uyu umukino umutoza Frank Spitler mu magambo yati uyu munsi twaje twiteguye umukino ukomeye kuko twari tubizi ko Benin ari ikipe ikomeye cyane, niyo mpamvu twaje mu kibuga twiteguye kurwana kandi twirinda gukora ibintu by'ubugoryi na busa. Ikindi kandi yakomeje avuga, yavuze ko abafana bo mu Rwanda cyane cyane abanyamakuru bakunda intsinzi gusa. Byose iyo ikipe itsinzwe rimwe ntibabyemera, baravuga ngo ntibazagaruka ku kibuga, ariko umufana nyawe afana ikipe mu bihe byiza ndetse n'ibihe bibi. Mbabajwe n'abantu bataje ku kibuga uyu munsi. Ayo ni amagambo ya Frank Spitler, utoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda. Rwose ni umutoza wakomotse mu gihugu cy'Ubudage, rwose yatangaje amagambo akomeye kuri uyu mukino rwose nyuma y'umukino, aho yari yasaze rwose yishimiye intsinzi, nawe rwose wabonaga ko atanga interview ameze neza, ari fiyeri muri rusange. Abanyarwanda ariko namwe aka kandi tugomba kugakosora ko kuba twishimira umuntu watsinze gusa, yaba yatsinzwe tukamumanuka tukamuvuga nabi, tukavuga ko nta kintu na kimwe ashoboye. Kandi burya mu mukino w'umupira w'amaguru habamo ibintu bitatu cyangwa se resultats ziba ari eshatu: gutsinda, gutsindwa ndetse no kunganya, kandi hakagira ibihe bibi by'ikipe. Rwose ikipe igira ibihe bibi, rero tugomba kubana n'ikipe y'igihugu, dore ko ikipe y'igihugu ni ikipe y'abanyarwanda muri rusange. Ikipe y'igihugu ni nk'uko utareka umwana wawe rwose niyo yaba yabaye umuswa mu ishuri, ntabwo wamutuka cyangwa se ntabwo wamuta, ntabwo wamujugunya, ahubwo ugerageza ku buryo bwose wamufasha ubutaha akazitwara neza muri iryo shuri. Rero n'ikipe y'igihugu ni uko tugomba kuyifata, tukayifata nk'abana bacu cyangwa se abavandimwe bacu, kuko ni igihugu cyacu. Tugomba kugishyigikira mu byiza ndetse no mu bibi. Rwose mu mukino wa football nuko habamo gutsinda, gutsindwa ndetse no kunganya muri rusange. Nibyo umutoza yavuze rero agarukaho nyuma y'umukino, ari kuganira n'itangazamakuru muri rusange. Komeza urebe highlights rwose uburyo bimeze hano muri stade Amahoro. Rwose byari ibirori by'akataraboneka nyuma yo kwisasira ekipe y'igihugu ya Benin. Ahubwo dukomoje kuri itsinda rero, umukino wa Libya na Nigeria waje kubusubikwa, gusa nyuma ngo hazatangazwa igihe uyu umukino uzabera rwose, dore ko ngo ikipe ya Libya yakiriye nabi rwose ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ibyo byatumye Nigeria yisubirira mu rugo igataha idakinnye. Gusa CAF yaresohoye itangazo ko uyu mukino ugomba kuba, nubwo bataratangaza itariki, ati bagiye gutegura barebe umunsi uzaberaho rwose bafate imyanzuro ihamye kuri uyu umukino. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero mu mikino 5 iheruka rwose imikino 5 aheruka gukina, amaze gutsindamo imikino igera kuri 2, banganya 2, batsindwa 1. Mu mikino batsinze Lesotho igitego 1-0 mu mikino guhatanira itike y'igikombe cy'isi. Batsinda kandi ikipe y'igihugu ya Benin baritsinze rwose kuri wa kabiri, ubundi banganya na Libya 1-1, banganya na Nigeria hano i Kigali busa kusa mwabyuka, mu gihe umukino umwe rukumbe muri 5 baheruka gukina bo batsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Benin muri icyumweru gishize ibitego 3-0. Imikino 5 ikurikiyeho muri aka kanya rero, imikino 5 ikurikiyeho ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rwanda kuri 25 z'ukwezi kwa 10 ruzaba rukina n'ikipe y'igihugu ya Djibouti, mu gihe ku itariki ya mbere z'ukwa 11 ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba yakiriye ikipe y'igihugu ya Djibouti. 11 z'ukwa 11 u Rwanda ruzakira Libya, mu gihe kuri
19 z'ukwa 11 rwose u Rwanda ruzakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ubwo nibwo amatsinda azaba asojwe rwose yo gushaka iki gikombe cya Afurika, aho u Rwanda ruzaba rwakiriwe n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, mu gihe undi mukino rero uri ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha 2025, aho u Rwanda ruzaba rwakira ikipe y'igihugu ya Nigeria. Hano ho hazaba ari ugushaka tike y'igikombe cy'isi. Murabizi ko Nigeria na Benin n'undi tukiri kumwe mu itsinda ryo gushaka iyo qualification. Nibyo rero twaba tukubwiye muri rusange ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho rwose tuzaba tureba ko twabona iyo tike yo kwerekeza muri Maroc umwaka utaha rwose mu kwezi kwa 12, kuko nibwo igikombe cy'isi rwose kizaba kiba, nako igikombe cya Afurika nibwo kizaba kibera hariya mu gihugu cya Maroc. Ibyo rero nizere ko abanyarwanda rwose mwaryohewe n'iyi nsinzi, ndetse mwaryohewe n'aya makuru mbasesengure mbabwiye ko match yagiye umunota ku wundi. Niba wanyuzwe rero jya muri comment, niba wishimiye insinzi jya muri comment ushyiremo udutima twishi ndetse n'utudrapo tw'u Rwanda rwose duterekemo, ubundi tubane uryoherwe n'amakuru rwose, uryoherwe n'insinzi y'u Rwanda rwose. Utanga ibitekerezo utubwire niba se kuko biracyashoboka ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabasha kuba yabona iyi qualification cyangwa se itike kujya mu gikombe cya Afurika, cyangwa no kuhebera urwaje ati turaruhira usa cyangwa se turi kubaka. Basi twishime ko twabonye amanota 5 kuva twatangira rwose iyi kampeni mu nyuma y'imyaka myinshi cyane, nyuma yo kujya mu gikombe cya Afurika duherukamo 2004. Kuva nyuma yabo rwose ntabwo twigeze tugira amanota nk'aya rwose, tsindirwa cyangwa se twaviragamo mu itsinda dufite amanota 2 gusa. Icyo nacyo ni icyo kuba twakwishimira, dore ko ari intambwe nziza twaba turi gutegura neza cyane, tutagiye dutsindirwa mu rugo mikino yose, dore ko imikino ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakiriye mu rugo nta n'umwe irabasha gutakaza. Nacyo ni ikintu cyo kwishimira rwose. Niba uri umunyarwanda jya hasi muri comment rero uduhereze igitekerezo cyawe, ubundi twibanire buri munsi. Iyi ni Sportroom TV Rwanda, hano niho mu rugo rw'imikino, twe turi imparirwa mikino. Jya ubana natwe rero ukanda kuri iryo jambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi munyemerere mbifurize kugira umunsi mwiza, muze guhaha muronke kandi mukomeze